تماشاون جان جو واشنگتن استودیو دنگ امریکا دم باش. اما دیسا د برنامه کرد ویزیون یا و هفته در چندین راپورتا بینیم پیشوه. سلاو و رز امج امریکا دست پی بکن. ده سالوگر هفدانا ایریشا تروریستا لسر ناوندا بازرگانی جهانی لنیویورک چالاکین بیرانینا بویره لنیویورک، واشنگتن و پنسیلوانیا هاتن لدارخستن. او ایریشا کد انجام ده نزدیکی 3000 کس هاتن کشتن. 17 سال لروجا سهشنبه بسر هرشین تروریستین 11 سپتامبری به 4 فروکان درباز دبد. دو فروکا هر دو تاور ناوند بازرگانی جهانی لباجر نیویورک کردن آرمانچ و فروکا دی آواهی وزارت براوانی امریکا لدروی واشنگتن کرده آرمانچ. فروکا چاره لگندوار پنسیلوانیا کفت خوار پشتی ریونگان فروکا کنترل کرین خوب به تروریستان و دنا فروکه دا تقاندین. در رسمکا بیر اینانا قربانیان لبردم آواهی پنتاگون زنگ هات لیدان و ناوین قربانیان هات نخوندن. جگره سروک امریکا مایک پنس دو گوتاره که دا گوت گرنگ امبویه را 11 سپتامبری جبیر نکین. دوی ام درسان جبویه را 11 سپتامبری ور بگین و هر دم ام هشاربن بو بروانی کرنا گلو ولات خواه. او تیروستن هرش بیک آنین نبتنی خواستن خلکی ما بکوژن یان آواهیان ویران بکن بلکی هیویاوان او بو جیریا ما بشکنن لی او بسر نکفتن. لنیورک به صدان رزگار بوین هرش و مالباتن قربانیان لجه بری ناوند بازرگانی کل دیف را به گراند زیرو هاتی ناسین لحف هاتن و ناوین قربانیان هاتن اخواندن و پیامن تایبت و پر هستیار هاتن پیشکش کرن. خاله من براین تفیکو من درفت نبو تجیانا خدا ببینم لی از هزدکم کو استد نیاسم دیکام گلک بحثی تبو من دکت از جدا فیری جیری بوم و از تجبیر ناکم. 17 years ago جبری 17 سالن من خوشکا خواه مالی جدستا کسا کار روح سبک بو ام نبتنی بو کسو کارین خواه غمبارین ام بو همی قربانین جیهانی غمبارین ما پیتوی به تناهی و آشتی هیا ما ایک جیانا هیا و بلا بخوشی در باز بی. هر وسا پیام سیاسی جی هبون نیکولاس هاریس کودای کوی دهرش نیویورک دا جیانا خوش دست دابوه دبیجتن بلا جیانا قربانیین ما نبنه مجارین سیاسی. جکره ما خواه هستی و خلیه خوشتوین ما بو سیاست خواه بکار نینن مرن آوان هجی رزگرتنه که بلندتره اوه گل که نخوشه جبو همو مالباتن قربانیان. سروک امریکا دونالد ترامپ و خانم وایکه ملانیا لره و رسم بیر اینانا قربانیان فروکا شنکزویل یا پنسیلوانیا آماده بون. او یکم سروک امریکا بیر اینانا هرش 11 سپتامبری لدر وی واشنگتن پیک بیند. سروک ترامپ گوت جیریا روینگ فروکا نوتوسی افجه بیروز کرد. بشک جدل امریکا لبره هاته وشاردن. لی هر جبه جیانا کانو دست پیکر. جیری او قارمانیا روینگن فروکانو هتوسه بو اگر اب باغچه ببیت جه بیرینانا برخودانا امریکیان. لبیر اینانا 17 سال وگرا هرشا 11 سپتامبری کمپانیا ایرتکام ویدیو اک بلاف کرد. گوته دا 8 سالن کار دوباره آودان کردن ناوند بازرگانیانو نشان دادد. گو نزیکی 3000 متران بلنده. او ویدیو کرتیا کار 8 ساله جه 2010 حتی 2018 بو توایا کار آودان کردن ناوند بازرگانیا جهانی. خالد فتاح دنگ امریکا. 17 سال لسر ایرشا ترور یا لامریکا هاته پیک بوین درباز بود شر دیجی تروریسم زد چندین در جهان جهین بردامه یک جوان روز آوایه و هزا سوریا دموکراتیک سالوگرا و روژه ده خالا داوی یا شر دیجی داعش دست بکریه. اپراسیون داوی یا لدیجی داعش گو پیشبین سرکفتنا قصدی کوالسیون لدیجی داعش ولا راگ هاندن. دست بیکرنا قناغ داوی دروجا 11 سپتامبری ده هات راگ هادن گو افروج لراستی سالوگرا حفدان یا ایریشا ترور یا القاعده سر نیویورک لامریکا راستی گلو مساجن هیزن سوریا ديمقراطيك قصده دوی روجه ده جبو گلی امریکا چنه نخاسم گونها هیزن سوریا ديمقراطيك هفکارا هری اکتیو یا امریکا دشری لدیجی تروری ده راسته مساج مزا چه بو توای انسانیتی مروتی وک قصده ما ارکی بر پرسیاری های تاریخی دین سر مریا برنبری اف ترور توین راو آجیانا ملت تیک ده جیانا گلا ده
پیروکی میانی هاو باشن بلکی وی ایریشی امریکا کریش که کشکا سپی هد او انسانی کی ترور بی لورجی لشته لسوریه باکری بیجن باکری سوریه اب ارک مگستی دستی خود ترور لکوه به جیانا گلا ملتا تیک دده من خورا کری پیلان هم برم بری وی شرک لورجی نا تدی تحالف هم بهورانه مناسبه وی روژه ما دست پیکر جبونا مناس بکن وقت خسده برانبری تروری که الكوی هم شعر بکن تیکوشیم بکن قربانيين شمالبات قربانيين 11 سبتمبر امريكا تبيجي شيء هم جبوا قربانيا هم اشتا وكاو كيما برسيفا وابدا اركي خاما قرتيه برسيفا مي ام برانبري اف ترور هاي شر بكن داويه بكن هيفي هو سام دنوا مالبات اشتا قربانی دوی کوشکا سپیدا چه بونه ام هیوی خوصا ددنه وک مساج جوارا ام مناس بکن هر ترور کل کوه به ام داویه بکن بنگه دا مرم ازا بکل کداره ترور هبه لو داری شروع دیگرن نا وک ام بیجن بیلانه روژا رشت گل امریکیا دوست می نهار عرضه شر ترور دیگم مره یعنی الگل وانج روژا که رش او قصا کشتی چه بون انجام وی ترور بو قاعده بو بنجه كيوي الأفغانستاني بو ناجي أم لفي داري سواك أم ودستا دوست مي أمريكي آن هذا نافنا توي دستا أم شارع داعش دكن عينا ذهنيات ياك فكر ياك بنجه ياك يعني داعش دبا قاعدة دبا أف هزن تيروريست أن أف هزن داغر كار لسر جواكا خازن جواكا بندست بكن عن جواكا تخن خدمت الذهنيات وان خريج يعني هري دوام ببا نال كدر دبا وك ما دسام ما قلت بیان ما رسمی داشتی مسئول دا گل مسئول دا هوان خوی شهید امی وی بردام بکن به حمله بردام بکن کدری واره خواستن امی هر شر وی دام بکن شر 11 ایلول یعنی ایریش 11 ایلول لیور که ایریش که دیجی مروفاهی بیو و امجی خواهیزه که برخادیر دبینن لدیجی تیروره و ام خو پارزوان مروفاهی دبینن جبوه او ایریشا تیروره کل نیویورک پیک هات 11 ایلول دا لگور هستین ما ولگور نرینا ما بداوی کردن تیرور دفر روزا هیرو دال دیر زوره بردوامیا تکوشینا تفاهم رواهی دشر شارجوه شر دیجی تیروره. جبو مالبات قربانیان. جبو مالبات قربانیان نتن نیویورک لتفاهی دنیای کسین کو زور دیتن اشک شاندن د ایریشن تیروره دا. ام دبیجن وکو قصده و بتایبت وکو یا پگو یا پجاجی اشگی و ام فهم دکن چگو ماجی او اشگانا کشاندن و ماجی او زحمتی و زوردارتی دید و ام جتواهی مروفاهی را ما خواکر مرتال و ام وی شری دوام دکن ام سوز دادن لکدره دبه برابه لدنیای لکدره دبه برابه اگر بشکلی که فرمی جمع ولی خواستن ام جبو شر لدیجی ترور گاف پاشتا ناویجن و بی تردد اما هر ایریش لابن حطانی کو ام مترسیات ترور لسر تفاهم روفیهیه رابکن هزین سوریا ديمقراطي جبو مالبات قربانيين إيريش 11 سبتمبر جي لأمريكا تبيجنجو تولا قربانيان نها لسر دست شروان كردا وهوالي نوان لهجين تهلدا زانا عمر دنج أمريكا شدادي قالوا هلمتا هزين سوريا ديمقراط جريدايا بپیشکتن داوين ادلب عفرين حتى بفتشون اقامش لو دناورا كردان و رژیم دا آن او بره پلانکری بو کو دمکی بره یان و دمه بره و بچه جبو رونی کرنا و بابته بری از در باسی استودیا بم من اف پرسو هن پرسندن گریدای جه کادار پیره رو بره رخصنا کرد بسینور لفرانسا کرن براستی پلانی ویجی بری دهنش برگش مثلا تنکرنا وان چتاج روژا دسپیکاوی هدف دسپیکی ده هدف او بو وان چتا تنبکن اف چتیگ ظلم و زور آوا لسر ولاتی سوریه بخوا و روژ آوا تایبت هبو لسر عالم تبی سر جیان تبی جی تهلوکه و خطراوی هبو مدی تقین حتی ایک
لفر لأوروبا بون لفرنسا قالك جيا بون لألمان بون لبلجيكا بون لهولندا بون يعني دستبيكا افتش هي لمثلا انها وجا في توقيت هاند تشم مساج وي سياسي جي هبل وينها اشخد في عين نولو بي كاري عسكري تدب سري خو ناب كار هدف انجام جي ناغري هدف سياسي چه تكتيكي چه استراتيجي جي بيرتنرن جوان كاري مثلا انها يعني مدي بري دمك كل رجيم سوريا اللي بجار قامش لو خست قوي مساجنا بدي خسريات ديمقراط وجوار بيجي از همه از سيطرين سر في وضع بكم وروش فقر مينا بري وقع حمو ورات سوريا دي سديك بن كنترولا مدي دي فقر او رجيم مركزي ديكتاتور حزب بعث دي فقر مينا بري ليه لسر عدل ور برسف قياي دي انها برسمها هاجي يعني هدف سياسي جي قالك آليادنا هم مساج جي رجيم سوريا هم مساج جي دولتا تركي داغر كرا آغا عكرين وبشن ديج يعني باكوري سوريا بزانن پشتی رزگار کردن رقایه یعنی ام بیژن بوشاهیه کتناویرا و هلمته قناغین و هلمته اف هلمت چند قناغان هر حال پیک هاتیه پشتی رزگار کردن رقایه دمک دریش بود چند مه چه بود اف بوشاهیه هان تدبیجی چما او بوشاهی ما و آنها اف هات کراغ هاندن يعني تمشي الوقت دسبيكي ما جو شكاري عسكري جي فدا سياسي جي نبت يعني او كاريا بخمرة انجام جي نبت جبولو ممكن دبي عينها توقيتها وي تيكا في دما هاند جبو مساج بيجي عالمي تبي انه قصد يعني كرد قصد شر شتادكن دفابو هون في فانكسا بباريزن سياسي ببيشاروج دي همش رژیم همش دولت ترکا ام دبینیم چروکا ادبه سکینی سردست دولت ترک جبو قاسی کاری به چروکا کردا و مافی کردا تنبک و وندابک یعنی بواردگین حدشتی امی ادب تسلیمی وکن امی باشن دیجی اگ دست مده به تسلیمی رژیمی بکن لهم برونا ام دخوازن که في خسريات ديمقراط أفخاك قدست قصدي وكرد إدارة وينادكين وهونش دستي ودرخن وتما في ندن كردا. بري كيف قدر أمدزانين كم كردان لباكور سوريا بري چند روجه كي جيري وبريه كهفبش جبو باكور سوريا راقهاند يعني جبو هر دو كانتونين بيجن كوباني جزيرة تفواندا رقا وديرزوري جي تفيفي ببن أول سر أصلا سياسي وفايا قاوا لشكري جي تي براغاندنا قوناغا داوية لشكري دجي داعش يعني عينا تقو وقت قاوا قلت إعلان فدراليا وانات أو إدارة وانات وتبلي إدارة روجافا شمالي سوري تكي باكوري سوري تكي توتبلي تكي وهنا خاكن جوية دستي شتين داعش تبن أدبيوينا نورمال بيش برق دفابة تفي خاكي رزقار بكو اعلانوي تلهبونا وينا بري برسامت فرد هوا كي قدر اف بگیر يعني اف داخوازه که کردان بخواه ری و بریا خسره یانجی تدبیجی رنگ کو داخوازه که امریکی به جوان کو ایدی دبی يعني دبي نا وعينا بويرنجي بأدبي تفاهمات دانو ستندن دور تاوا امريكا دي پر تشتن بشيورة هردكن برايا هردكن لأسقازن بيجن يعني دماغ دسبيكا رقبو قالك حتى الكرداج جي هاوردوري جي تقوم ما شي يمل هو شي يمل ديري شي يمل هالمنطقة هجيني لديخو ياكرين انه بشتي دماغ السياسات مثلا رزقار كرنا فان خاكا راس خاط خوندن عنها افخا كانا جيبوني كاغاتا خرد دستي اداري دي چه برژيم ربي چه بقوات التحالف بخورا بكاربين لأليكي دي يعني تشتي خسكا مساجك بيجي بوكش بركو هون لامريكا روشتين تنجي واش امريكا تيجي مساج بيجي دولتها امريكا جي برنجك كي اشكرا دريا وري وك هون هزي عسكري لسر عبدي اليكاريه دكين دبابه عينا نقولوا هزي سياسي جي اليكاريه وانا وبخورتي هبل لحمد ريدي لکامپا شهباک و کسین جعفرینی درکتی جهبونه و روبروی گلک آستنگاتین. دوی کامپه ده نخوشخانه گی بچوک هیا و به درفتن گلکم حول دیدن که آلیکاری بگینن به هزاران کسان. دراوشا پنابرتی و نشتجیبونا لکامپان دا پرسکری که آستنگین ساغلمی که گل عفرینی پیرا روبرو لشهبا مایه زیده دبن. که نخوشین و گردن ناوان دا دردی کفن
و چارەسەری و نوژدار کێمن. نەخۆشخانە فافین بە کێم دەرفەتیە خۆ هەوڵ دەدا ئالیکاریە نەخۆشان بکە و عیلاجی جوان را پێشکەش بکە. لێ دیسا پێدەوی بە خزمەتێن زیاتر هەیە چمکی پەنابەر gelekên û tenê ev nexweşxana heye. Li gûr Mihemed Şêxo rêveber di nexweşxanê de ji me re dibêje. على اعتبار المشفى الوحيد فقط بمستشفيات شبابية دهية ضد كل سلمية تقريبا رؤية جلسات حافظة معينة يعني بغض النظر عن العمليات والإسعافات. بما أنه بلاد تحتاج نازحين لاجئين مشفى يجي مجاني يعني تهرمون بسيرات بتحريك بمعاينة خطر بفرق أبدا. Li nexweşxanê alavên çareseriyê kêm in û yên heyî kadroyên tenduristiyê ji Efrînê bi xwe re derxistibûn û bi wan alavan ev nexweşxane ava kirin. Lê dîsa ew têrê nakin ku ti aliyan rêxistin destek nedayî wan li gor Dûluvan Sîdo diyar dike. Sedî heştê ji alav û tiştin em pê kor dikin me bi xwe re ji Efrînê haniye. Wekî din tiştin biçûk ji me re tên wek dermon der hinkî carna ji me re tên. Lê wek alavên pêdiviyê me pê heye gelek lewaz digînin me astangî hene li ser rêkê û rêxistinên paşa mirovî û bijîşkî heya niha yani bi tirengî alîkarî bi me re nekiriye. Di vê rewşa tenduristiyê ya alûz da nexweş bi gul û gazincin û nexweşxane dermanê nexweşiyên giran nikare dabîn bike ku ji ber dûrpêça li ser şehba rêyên derketinê tune ne û derman jî peyda nabe. Hin nexweşan rewşa xwe bi me re parve kirin. Nexweşim e. Nexweşî gorçik e. Gorçikê bi çeştinê xwazê aletên hene, ocetên hene, firintên hene, rêgê qutin e. Em gî kuda em gî kuda evdê. Em viro rabû min raye nefes bi min raye ناخۆش me ئەوەتە مستاشفێ ڤرۆژی مستاشفە چوچکە دەرمۆن تنایە داقت ساپڕە ڕێک تنا ڕێک قەتە و نا دەرمۆن ناتەشتە تەختەر کێمنە تەنانە. Li herêma Şehba bi sed hezaran gelê Efrînê bûye pinaber. Di şert û mercên Kembax de dijîn. Lawma pirsgirêkên saxlemiyê derdikevin. Nexweşxana Fafîn bi kêm derfetên xwe bûye derfeta tekane ji wan re ku ji alîkariyê bêparman e. Newroz Reşo, Dengê Amerîka, Şehba. Heyva sora Kurdî li bajarê Kobaniyê dest bi helmeteke hişyariyê kir li dor nexweşiya lişmaniya ku bû demeke li herêmê belav bûye. Peyamnêrê me li Kobaniyê agahiyên bêhtir divê derbarê de hene. Bi alîkariya saziyeke cîhanî heyva sor a Kurd dest bi kampaniya hişyarê li Kobanê kir. Kampaniya guhatî li darxistin dê 10 rojan dewam bike û armanca xwe xelkê Kobanê ji bo nexweşiya laşmaniya gotê naskirin bi heba salê hişyar bike. Rêveberiya kampaniyê dide zanîn got nexweşên bi laşmaniya ketine dikarin li navenda heyva sor a Kurd werin dermankirin. Em niha tax digerine li Kobanê em dixwazin millet tewعیه bibe, hişyar bibe, hazretî xwe bike ser bî vê hebê. Taban vê hebê jî du şikla xwe hene. Cildî hê û heşewî heye. Heşewî em dibên daxilî ye yanî. Ê daxilî çikî xemûtî heye û çetintir e millet pir rê nabe ser. Em dixwazin millet naskirin bidin. Em ê berê pê ketî em dîsa wan dişîne ew ê. Dişîne mistewsafê a hîva sor. Taban tehlîl û îlac her dijî em bên meccanî ne. Kampanya hişyarê bi beşdarbûna bîtirî sed endamî ji heyva sor bi rêva diçe û ji danê sibê da grûpên wan derî bi derî digerin û sedemên nexweşî ji xelkê ra şirove dikin. Her wiha rêkên parastinê ji vê nexweşî ji wan re diyar dikin û taybet parastina zarokan. Endamên heyva sor anîn ziman. Gota niha bîtirî ji sed kesî li Kobanê û ji sedî şêst ji rûniştvanên bajarokê Sirînê bi leşmaniya ketine. Em teqrîben sih kes derdikevine ji Kobanê qapî digerine enû van saxê leşmaniya em bê hebê salê neşirbiye em dixwazin ekterî millet heye nizanin pê nizanin em ji wan re ji dibêjin qapî dixin ji wan re şerh dikin
جوانا بیشتر شتو نشر بیا و شتو زاری خواستگماری و جعبه بپاریزن تێزانین گۆ نەخۆشیە لەشمانیا بریە مێشە رەملێ لە جانێ مرۆڤان تێ بەڵاوکردن و سەدەما بەڵاوبوونا vê mêşê nepakî û di demên dawî da li herêmê gelek kes pêketine ji bo wê heyva sor a Kurd ev kampanya hişyariyê li dar xist. Mahmud Balî dengê Amerîka, bajarê Kobanê. دایکن روژا شمی پشتی روش آورده دیسا دست به چالکین خواه کرن. اف دایکن ها داخواز عاقبت ناسن خواه دکن که دا آلوزیا سال نوتان دا جعالی هزا اولکاری ترکیه و خاطبون وندا کرن. چیروکا 9 سالان آ چالاکیه وندایان. سویه که مهایه که سال 2009 ده مالبات و خصمین کسین سال نوتی ده وندا بونه به ناو وندا ورن دیتن گریار ورن داد کرن دست به چالاکیه کرن. اف چالاکی دایکن شمیه شخورا وکا ریبر گرتن. پارکا کوشیولیا آمده پیکر مافی جیانه جی وکا جیه چالاکی هاته دست نشان کرن. چالاکی که بسالان لوی پارک دوام کرد دم عروش آورته ده 100 هفته لدر بقیده خبو. والآواهی کاملا مافی مروان دوام کرد. لپشتی بداوی هات نروش آورته جارکتن چالاکی در واسه در وبو. هفته 500 جی مجبور ما لناو آواهیا ایهاده پیک بینن. Annelerimizin başlattığı تێ خواستن دایک ji vê çalakiyê dûr bixin. Ev çalakiye yê daykan e. Divan çalakiyan da derdê hikûmetê dayîkin û em çi cara dest ji piştgiriya daykan bernadin û ew li pey şûpa zarokên xwe ne. İffet Muntaş birayek wê hatiye kuştin û yek jî windaye. Dibêje ew salan e li pey birayê xwe ye û movikek tiliyê wî be jî dixwaze bibîne û jê re gorekî çêkin. Dest car îskence kirin. Ji heştê heta notîfîsê çara. Wî revandin birin, şeş mena destê xwe de hîştin. Çend mîtro xablo ser de helandin. Kirin nekir tişkî ser tişkî nexistin. Rahul vê taramîş kirin, birêm şewtan navina sîlwe gerek wam destê xwe avêtê xesta xwe zanin dikude. Dayika Gulê jî ji qilêbana Şirnexê dibêje ku Rêyê Beşîr 26 sal berê dema 26 salî bû li gund bi îşkenceyên giran derbas bû çima ku xwarin daye şervanên PKK. Piştî îşkencê jî ew birine û hêjî tu esahiyek jî negirtine. والله اجي وكا واقع دايكا والله işkence kurê min اجي وكا واقع دورك خدي داي اف شهيده işkence bîra min açê şehîdî bîra min diçe işkence bîra min açê dim ya rabbi tu çawa qabul dike nexam huna perse bazikam hon tabim hol bazakhana gerhe hemuna biji gel apas çijihat hena ber guraber çijihat نخويا أوجي خنا برسي بلا برسي بكن بلاني باني دولة طابكن بيكا جالب دعوات شتكن جيجري سروكي گشتي إهادة راجي بيديجي دبيجة دولة جبر هيزا دايكان دترسه وان چلاكيان قداخدكه اف قداخيا هانينه وأواكي كيفي نه حقوقي نه أخلاقي نه إنساني ام تشتكي جي انجام درناخن اما ايرو او كيفش بو او انجام ايرو اوانا خود شفره كرن گوتن كي ام دايك ناخوازن كو باخون كو بپیون او خواستكي خو بيجن جدوزا دايكا شخواستنا واني حقيقتي جبانا كو عدالتك بيك وره گلك دترسن لي اف ترس بيهوديه به سدان ده و باب لپی شوپا زارکین خواه به سالاند ناو چلاکیه دابون. یک جوان جی اسماعیل بای دمیر بو که او جید هفته که به چلاکی هات قدخه کرن به سکته دل جیان خواهش دسته. روژه که چلاکی هات قدخه کرن آپ اسماعیل جی کامره دنگ امریکای را آخوی بو و حضرین خواه لسر قدخه آنی بو زمان. ترکیه برگاکی زنگینه چرا به طول دولت لیه لگوری هن لیکولینان سال نوتی ده 17,000 کشتنین کریار وان ندیار پیک هاتن که میته به هزاران کسان نهات دیتن مالبات دوزا دیتنا وان و رونی کرنا عقوبت وان دکن خجی جان فارقین دنگ امریکا آمد
لدیاربکر دبستانک جعالی درونی ناسان و حاتیه وکرن دوی دبستان ده پروردهی و ریتمن لاشی ددن داکو کسین دشر دجوار در رو بروی تراومای حاتیم بکارن جاستان یه خود درباز ببن کسی و پروردهی ددن باور دکن که زمان بر ریتمن لاشی دکار برینن درونی جه درمان بکن لباشور روشلات ترکیه پشت آلوزین دمودرش ناو خلکی دوی داره دمینن حول دن که برینن خود درمان بکن دشر لحرمه ده گل کساتی بکشتن و گل کسی به جهوار مایبون نهال دیاربکر جبو او کسین ده آلوزی ده درونی و تگ و چوی پروگرامی که دانسه هاتیه وکرن او حاول دادن که بر ریتم لاشی خواجه تراف مایا بپاريزن گوری درینوناس عایشه آپاجق بتنه بگوتنان امنه که جتانگسی خود در بکوین diye geçen aslında dans terapisi اف پیواژوکا گلکی گرینگه برای ریتم لاشی او تشتن ناین سر زمان دردکهون هولی تراپیا لاشی جبو جواکا وکی آما گلکی گرینگه جبر که هن تشتن هنه مروف نکاره با آخفتن بیجه برای ریتم لاشی دردکهون دبشا ایرو ده او kesin رو به روی tundatucu hatin amadene. Bedenimizin bloke olmuş taraflarını açmak aslında. Arman caviyeki او تشتهاتی گرتن به تفکرن. بویه که ریک بو آخفتنا لشی دبه. دما لشی مود به اوی دمی باندور لسر هسته ما چه دکه. دما کو ام بده و خوب آخوین لشی ما ریک دبینه بو آخفتنه. ریوبر و دری کمال اشق دبیجه به وی تراپی او kesin بجدار دبن دکارن آلیکاری جبو آستان خواج ببینن. Diyarbakır'da özellikle çeşitli sebeplerle şiddete uğranmış. Pişti perwerdeyê em dikarin vê xizmetê bigihîn nexweşxaneyan û ev yek dikare alîkar beş bû nexweşên şêrpencê. Em dikarin wê ji bû zarokan di dibistanan de jî bikîn. Wî demî dê derfeta me hebe ku em bikarin alîkariya zarok, jin û pîran bikîn yên ku ji ber alûziyên li herêmê rastî travmayê hatine. Özellikle başta olmak üzere دما پرورده وان کسان دایی ببه اوه آماده بن جبو آلیکاریا مروان. به طیبتی دوی آلوزی ده گل کج بند آلیکاریه نه. و اف کسین پروردهی دبینن یه حول دن که بریکا زمان لاشی و ریتم لاشی برینن درونی مروان که امتر بکن. پشتی 4 ماهان جه هجارتن گشتی نولیت رونشتوان باجار موصلا باکوری عراق نرین خوال لدور دامزرندنا حکومت کنویا عراق درد برن. نوکه چندین لیستن عراقی خوکری نیک بوی چنده که حکومت کانی پراگه هینن بله بنرین خلک موصله که چه باندوره که باش لعوان ناکتن یان که چه خزمت که واسا ناگهین تخلک موصله اجبرکو او ماوی چندین سالایه هاتین پشتگو هاوتن و سردری وکو باجرن دین عراقی دیگل وان ناهتا کرن اف چنده نرینا هولاتین سویله باش نستفاد كيش ما نستفاد ما چه قزانچ نکریه خانین ما وران کرن حیانا هاجی جبو ما چه تشنه هاتیه کرن و ما ت قزانچ حکومت جی نگرتیه و بيتنا مضروب مالا ما هاتیه تقابلن و کس هم قربون نکرن و کس برمه و نهاتیه و کس چه پره ندائمه و نها هم دکره دنه و 200,000 دینار پره هم دادین به وی عربی از کار دکم و آیس کریم دفروشم والله به خوده هر لدست بگی حکومت چاو خونه دائمه نوکه دی چاو دریا مکد لراب شما بنیره چند کس بکارن او کار دست ناکوی تو چند کس ضررمندن حتی نوکه مقازانش نکریه والله اذا حکومه نظیف بخوده اگر حکومتک پاک به و همی کس قازانجی بکه لی اگر حکومتک دسکر به کس قازانجی ناکه داخوازن ما خدمت گزارینه وکو کارباو چیکرنا جادا و دابین کرنا درفتین کار بو کسین بیکار رواسا بشکی خلک موصل ده اوی باوری دانه کو افسر کردن نها عراق بریود بن کس ده برجواندیا خاک و ولات خوادا نینه هر یک ده برجواندیا دولت که دا کار دکتن لو ما ده رجبینن دیل پیک هاتنا حکمتا نی لا ما او چناك اجبر كويت بشتي نور السعيدي هاتين همي سيخورن دولة عبد الكريم قاسمي وسيخور انجليزي بون وعبد السلام عارف خراب تربو وعبد الرحمن عارف قلق خراب تربو واحمد حسن بكر كويت ب$6 مليون عن فرود وصدام حسين هما هر برسيار نكا زوربي خلق موصلت يلوي چندنك و اگر حكمت عراق بهتا بكينان یا نه چسو داوانت دانينه واتا چاوري باشا روجكا گش ناكن كاوا عمر دنج امريكا موصل
راوشکاری اولکاری اجتماعی امریکا جون بولتن هشداری دایه دادگاه ناونتویه گنهکاریان دجی دادگاهکرنا امریکیان لدور کریارین وانین لافغانستانی برفرهی دوی راپورته ده. بولتون گفت که تو فرمانا دادوریه دادگاه تاوانین یا ناونتوی لسر امریکای تونیه جبر که امریکا نبشک پیمانا که دادگاه للایه حتیه اواکرینه یه. وی گفت که اولی پرسینک با تاوانباری سربازین امریکی ین افغانستانی که به ادعای سوجین بن پیکرنا گرتیان به تاوانک اشکریا دیجی سردستی امریکایی. جبو پاراستنا ولاتین خوا هرچی پیوست امریکا وی بکا و دیسان جبو پاراستنا هوالبندین خوا نکوج آلی دادگاه نه قانونی و بین داخواست کرن. بولتون گفت که دادگاه خودی تو مکانیزما یک نینه که به عالی بنا خود بجیه بکه و اندامن ویج دولت نه دموکراتیک کویتی ونزوئلا کمارا دموکراتا کنگو و هر وها دزگه هنکو نه دولتن کویتی دستهلداریا فلسطینه نه. محوجهی به دادگاه تاوانا یعنی فنتوی نینه وظیفه عمد دیار بکه و بریارین ما بعجبینه. هنک لیکولر نیکاش دکن که چما بولتون بریاردا که دوی دمیدا به دادگاه تاوانین یا ناونتوی را شر بکه. جبر که احتمالا دادگاه کرنا سربازک امریکی بهتر دادگیر ناونتوی پر لیوازه. سناریو هری خراب دا پشتی گلک سالان ده او بکو دوزگره کی دلیلان جبو سوجدار کرن و فرمانا گرتنا کسک امریکی کم بکه. و دوی روشه دا جبوی کسی چوینا ولاتن کو اندامن دادگاه نافنتوی تاوانان دا ICC پر دجوار ببه. جبر کو او ولات مجبوره وی کسی بگیره. ستیفن پومپر لیکولری لواشینگتون جی وایس آف امریکای را گفت که اواکرنا دوزک دیجی هم ولاتی یک دولتکی که به دادگاه را هفکاری نکه پر زحمته. پومپر دبیجی که بالتون بردوامی شری لدیجی دادگاه تاوانین یا ناونتوی دکه که دماره و بریا جورج واشنگتن بوش دا دست پیکر بو. او پراسی نباشه. جبرکو آخفتنک وی رنگی دنافبر امریکا و حوالبند نویدا دبه صدما پرزگری کان. او حوالبند ناتو و ین اندامن دادگاه نافنتوینه لهمبری دادگاه خودی بر پرسیاربونک نافنتویه. پومپر به تایبتی بالتون رخ نکر که او حوالبندین امریکایی با طولان تهدید دکه که هکه او به دادگاه را هفکاری بکن. وی گفت که ده دما درجدا دوج بردانا و رسواکرنا ریخستنین ناونتویی خدمتا برجواندین امریکایی ناکه. جبر که او شیانا امریکایی لیواز دکه که برجواندی و بهاین خوال جیهانی بپاریزه. لباجار وانه فستیوالا بناو گزگین فست وان دست بکر و بدهان هنرمنج بشتاره به فستیواله و هر وها به هزاران کس جبو گهدار کرن نواجه دوه فستیواله ده آماده بون. میرجانا موزیکا بناو گزگین فست وان یا جبو جوانا پیکاتی دروشلاتا ناوین دا جارا یکیمین وانه چیکره. به هزاران جوان جه ایران، گرجستان، آذربایجان و ارمنستان تبل مهرجان موزیک بون. مهرجان دناوبرا 7 و 9 ایلون دا پیکات. دسه روژن مهرجانا گزگین فسته دا 23 هنرمند و کومن موزیک درکتنه سردیکی. ایرانdan gelen megelek hevalin kucu İran'ı hatibun naskır uva gohtare hünermendek kirin kuçuyna İran'ı boğuy qedaqeye me hem coşu kefxaşiya wan hem jî coşu kefxaşiya Mohsen Namjo li ser dîkê dît û hestiyar kir. Bi rastî ev jî bû sedema ku konser de hewayek gelek cuda da derbaz bibe. Ciwanan hem bi aşıkbûyîna xwezayê hem jî bi keyf û şahiyê tevlî mihricanê bûn. کیفاما گلک خوشه فستیوالک تازه وانه چی بوده گلک خوش چی بوده هم ده حسکن هر دم چی ببید دناف مهرجان دا جبو جوانان جور به جور لیستیک جهاته بون آماده کرن گلک خوشه گلک eğlenceliye ام حس کی هر سال چی ببتن جوانا دناوا روژه دا بری خوددان گولا وانه ایوار شوندا جی به شادی بری خوددان سترانین هنرمندا از تازه دبینم وانه فستیوالک دچبه فستیوالک هوسامازن کلامی و باشن اما خازه با یعنی هنرمند کردی جهاد بان
میریجان دروژا سیمین دا به ستران سفدا باجان و تئومان قدیا عارف اصلان دنگ امریکا وان تماشاونش اجا ام هاتین داویا برنامه و هفته و همیویدی که برنامه بدله به هند کاریم برای ایمیل فیسبوک و توییتر نرین خوش مرا پار بکی حتی برنامه هفته و ببینن خیر و خوشیده هر شاد